Borpathar Police Station Adung, Pulsar a motorcycle kachingkoy. International Human Rights Ambassador Organization Atumpen, first season Kipadupon. Government India National Institution for Transforming India. Ya Sikiti Pasto. Number 2. Lang chithing mate sa phapani VDP atumpen patir piponsi mithang arong arlo towar lapen NH 39 ariri ke pangthir asai ke klempon. Ingdeng isi karbi jutang humri asong amahang kithek arni katalon. Pini nilihis news karbi yang long thanjia bang pisami monju mitron pi non birtang ton prajuk ponitha. Pai ni phai krip ho Bharat adit sadhin kilong arni Siloni jan pen kiwang ihum apal sar kiwang bom ahut Borpathar Police Station arai kachingkoy ahir kang tangrak ajok inut adim along amat aprandam juilo labang so apal sar abait pen pin sumar bang hini atum bokajan anathu kiwang bom ahosi kiwek ke paprap aret ajok Borpathar Police Station adung NH 39 arai thengpi arong along men kitong ahir kang tangrak ajok kachingkoy adim along amat inut aprandam juilo Lapen inudaphan Borpathar Police Station atum Bokajan Civil Hospital anpon bomlang a motorcycle alakha ke AS 05F 9967 pusi pangthekpon agaria hempu amen bitupon duara lapen alang risar bura amen laki dharmendra duara arong amen nukoajan Police Station Altajan Golaghat Rongagora pen Loren lekthei गाड़ी में अपने हो जाए दुमी तक थाना का निकल साला Nine 6 7 5 9 Pai ni phai krep throk arni Bokolia KB Junior College along International Human Rights Ambassador Organization atumpen first season kipadupon por phai kre isia por pen mai pu hareswar saikia ahin pen mai chari ponsi pinilabang so first season amai pangchengpon mai along kachithan kachimum pon ke raki ahor muke jor abang pu bang phi lapen corruption ke claim lapen kaprek illegal asai ke claim atumaphan koson pensi karai kom do nangjima pu alam the chithan pon ronga gora pen loren like hills news karbi anglong eta bhag ase eta bibhag ase etu hol global peace council aru international human rights organization kokai bhai tinta mane ekata hi international global peace councilor মই ইন্টাৰনেশ্যনেল পিচ এম্বেছাডৰ নিযুক্ত হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী 2021 গতিকে মোৰ যিমানো পাই গৈ আছোঁ সিমানে মোৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ এটা আগ্ৰহ বাঢ়ি গৈছে যে মানুহখিনিক মই এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈ দিব লাগিব তাৰোপৰি মই অল ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Crime Department to কাম কৰি আছে। এইকেইটা আপোনালোকে দেখিব আই কাৰ্ড এখন লুকুৱাই ৰাখিছোঁ ক্ৰাইমো কাম কৰোঁ
จินทอง constituency อารุลุมอาร์จีปัวรองอาซาเทบาซาโปเกลงดุนเกลงซาโปรองอเมริกาอาตุมเป็นจิงไวจิงไซซีเกดามตัง2017 August อาร์นีลาบังโซกาบิจุตังฮุมรีอาซองอามหังปะเทกปอนโลนิลิตุมอภิรังเกคอร์ซิงเตรอนเป็นการจูอาหุดเกทันอเตงเกลาบังโซซองอามหังปะเทกปอนลังกอกอเทเกนอนอิลิตุมอาจุตังวิรโปปูอปอร์นังเลตังโลปุสีนอนปุทอดอิลิตุมอาจุตังอารอนบาริมอันซิตามีปุทอดกะฮุมรีปอนเทกเจียพันสีลาบังโซซองมีหังปะเทกปอนโลปุสีทันปะชินีการบิจุตังฮุมรีอาซองไม่ผูหาเบเตรอนเป็นอาดาปอร์ไพเก็บมาลเป็นปังเจงปอนสีลาแบงโซไม่อลองรองอาซาเป็นเจงลอกเป็นนังอันกิเทกิดิงอาตุมจิตองโดนสีไม่อิงซัมจินเป็นปัจจุนปอนโลวัทัดลังโซเป็นคอร์ซิงเดรอนเฮลส์นิวส์การเบียงลองนนิเปรียงดาชิงรุ่นดุนเทนังจีลาเป็นจิตองดุนเทนังจีลาซีมาขาดุงงเห็ดดุงงภูมินีNanti kat dia juga juga along ke soal lobi atunta noni prang pene pindai yang sumpot pen cuma hak kongsi kat bilong hari yang mai rongta cepat lang donang po ini tum soal lobi atunta majujun pen dia rongta ini hang pindai yang sumpot si cinta ponปีนี้อาดาปอร์ไพทรอกอปอร์มาลอมเป็นลังจะทิ้งมาเตสาพาปานีวีดีพีอัตมาหินเป็นปฏิริปอนสีมีทางอารองอาร์โลกัจฮิลัดอัตวาร์ลังจะทิ้งเอลพีสกูลคอมพาวน์ลาเป็น NH39 อารีรีเกปังเทอร์อาศัยเกเลมปอนลาแบงซอไซเกเลมอลองลังจะทิ้งอลองวีดีพีจุนแบงทริบิวน์รองพาร์โลทันแบงเซมซอนเตรังรัฐไซเคลมบางสเตฟานรองปีฟรานซิสโกรลาเป็นกัปเรกเกเทกิดิงอัตุมตาจิตองดนซีปีนีลาโซเกปังเทออาศัยเกเคลมปอนอาศัยซิตามีเมเซนเมเอตเป็นเคลมปอนรองกากราเป็นโลเรนเล็กเทอาซัมอังกังปุทอดบีเจพีวังทูเป็นโซเจงเทนตาอลองกัปเรกรัฐจารีอาซองคองเรสลาเป็น ASDC อบุยกังไรทูปีนี้ไปนิพายเกรทร็อกซีอาร์นีอิสการบีอังลองดิสตริกคอมมิตี้บีเจพีอาศัยเฮมอลองบางอิงคอยดัทร็อกซี ASDC ลาเป็นคองเรสบีเจพีอลองกัจจิปะออกดุนปีนี้อามายาลองดอนซิงเตรอนไม่ผู้บีเจพีอิสการบีอังลองดิสตริกคอมมิตี้กาจิรองปีพี HNKAมาดุรามเล็กเทจุนแบ่ง BJP อิสการบีอังลองดิสตริกคอมมิตี้อาตุมจิตองดุนปีนี้จิริกินเดงอลองตาการลิตังบองลองเตรังการลิตังนิงกันอิงคอยเก็บเองอารานิกาตาลอนดุนบองลองเตรังละเกอลังลีเปียร์เทดบอมอาหุดอลังลีการบิลาเมตอามายลองเกจิงซีกัจจิปาดุกไนอแบงพูโลอลังลีการบีอลัมอากีเป็นดังลอกลุนลัมตุโมกะปัจจันอแบงพูโลบองลองเตรังอลังลีโลเกตอกเจงอลัวเมนละเกวัดบุก
alang li 1923 aningkan si bangso alu tokpon lo. Lapen alang li pirthe dodam ahut 1996 aningkan si tame karbi alam lo pen kitok kapaklang ponthek apot Assamese mantri sarpo Gopinath bordoloi si tame pharo isi anong e pajir pon lo. Lapen alang li bonglong terang pirthe do bomahut ha imua kita pendang lok pinang an alu tokpon lo. Lapen pini bangso bonglong terang akaya lamo kachikimo along party cipupe dhorom cipupe song cipupe pinpen pachun ponlo pusi Chandra Singh Phangcho lapen Dhon Singh Hansi atum nang pachini dun pusi berta nang pale 1909 aningkan dilai amang nihang langso along priasiklo ni kep arnisi lamet tur sapo bonglong terang pirte hacel alang di sardura men sar terang lapen alang di sardura apan ben riso ke ir bepari lason pacet hangko uthot alang di sartia men karing isuti alang li loke tokcheng aningkan 1923 akita men lake wordbook lapen uthot 1938 aningkan aimo kitab toktu 1940 ser hongkong 1964 karbi kupuson 1967 karbi Chuaji 1977 Aronate 1918 Ronglin 1986 Sar Alun 1990 Labangke Sar Lamsam 1996 Karbi Alam Ket Lupen Ketok Apak Lang Konthegapot Assam Montri Sarpo Gopinath Bordoloi Ahin Pen Alang Lipan Sikap Haroisi Anong Usame Alang Lipan Pipondo Uthot kele penta lamet kuru sarpo anong 1973 aningkan aman pajir pondok dipu haito hobha penta alang liphan archupon lapen bonglong terang apan Assam Sorkar literary pension ustame alang liphan pajir pondok rong plimplam kedo pathir si lamet lamchong boce mir pen 2001 aningkan Pai tarik kret roksi arli ili tumpen Halloween alang li santet chongtun dan dulu lan chongkar ko anang deng bonglong terang amhang kithiar ni deng ko an kapalon lopi nang ditun media no tham ini bonglong terang lamet kuru bonglong terang kithiar ni kecikemu lake ingdeng koilo alang li bonglong terang hello karbi lamet ameyalong kecengsi kacipat duga bangpu lapen alang li kitab amukha pusta melang li karbi alam alun karbi alun temu pencenglok angton itum alama ki koson magi canang ya panalang li kacipat dukceng abang pulo lasi pini ladak jadi kendeng lamet arupen pusta menilitum ingdeng engkoi kaciki molong pusta menilitum alang li pan cikimudun labangso me kideng bonang ditum song ko an chilang senang ditum labangso me kapachun pon ini ladak karlitang lamet kuru sarpo bonglong terang apan kacikimo ingko yang deng nilitum ladak kacetong lake lamet aro tumpen lo lapen KSA arupen lo KCS arupen lo lasi lakuson si penaan aru arim pen itum cetong si pini labang soa lamet kuru sarpo karlitang bonglong terang apan kacikimong deng nilitum klempon lo ini labang so me ya long nang ditum kacetong kom amunia phai kom som das nang ditum rada phan paklat pon jima ko pier puthas nang ditum munit kacetong phai kom reno to labang ke munit kacetong komre adimo bang ke lapu hello ke hang ke pha ke dulo kuwat pista me botor bukan mi medet pena joksi lana cetong de derlo lasi wangji mene seta mene apor alam do kopen sinili tum jinghong ne derlo lasi nondak cetong an pen setanil tum lo bang son deng asayang deng ke klempon derlo derlo Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalya, Karbi Anglong. Global Junior College offers more facilities like
playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 6000783490/8638165568. Pinia birtai la pon sa kang ton pon iklong la igbom tami Hills News Karbi Anglong Kardom.